Mišljenja smo da je referendum potpuno nepotreban, imajući u obzir činjenicu da je status Kosova i Metohije definisan Ustavom Republike Srbije, da je na snazi rezolucija 1244 Saveta bezbednosti, koja takođe garantuje da je Kosovo i Metohija sastavni i neotuđivi deo Republike Srbije, tako da je nepotrebno se građani izjašnjavaju o nečemu što je Ustavom definisano. Šta očekujete? Da li će vas primiti danas ovde u Beogradu? Ja se iskreno nadam da će ovoga puta razum prevladati i da će predstavnici vlade naći za shodnim da nas udostave prijema, saslušati naše stavove, naše poglede, naše mišljenje, uvažiti naše mišljenje i prestati jednom za sva vremena da negiraju činjenicu da Srbi na Kosovu i Metohiji žive i južno od reke Ibar. Dobro da vas pitam, pa ovu vladu čine okusnici socijalisti i naprednjaci, da li ovde ima i članova napredne stranke, recimo? Dakle, iza mojih leđa se nalaze predstavnici svih stranaka i onih stranaka koje čine vladu, a ako ste kroz medije čuli da postoje Srbi južno od reke Ibar koji podržavaju sporazum, reč je, dakle, dužan sam da to razjasnim, reč je onim ljudima koje je vlada imenovala, odnosno postavila na neke funkcije, da nije reč o licima koje su birani na izborima, već su to činovnici vlade, odnosno partijski kadrovi. Oni mogu da govore isključivo u svoje ime i u ime svoje stranke, ali ne i u ime svih građana, odnosno svih Srba koji žive na prostoru Kosova i Metohije.